ани калиди хона тақсим карда шумода ҷои арӯсо ҷои келино модару адилна раҳмати калон як қисм аз они ҳасанҷон аст як қисм аз они ҳусейнҷон аст молика дар шумост теғпасу мана дар шумо дода қабил بقال من همین خانواده رحمت کلان خواجه محمود اکدر малика қувватова сокини шаҳри турсунзода буда ҳаёти сангинеро аз сар гузаронидааст. муддати 25 сол боз ин зани ҷафокашида ҳамроҳи фарзандони маъюбаш дар як хобгоҳи умумӣ умр ба сар бурда аробаи зиндагиро ба танҳоӣ мекашид. бачаҳояш ҳанӯз 3 сола буданд ки шавҳараш ба касалии саратон гирифтор шуда аз олам даргузашт. талабгоронаш зиёд бошанд ҳам малика дубора шавҳар накард, зеро намехост писарҳои дугоникаш ҳасан ва ҳусейн ки аз модар бемор ба дунё омада маъюбанд пеши пои паиндар хорузор шаванд. аз як тараф бемории фарзандон, аз ҷониби дигар алами бехонагӣ ин занро маҷбур кард ки ба барномаи умеди охирини сомонаи оила муроҷиат намояд. яке аз соҳибкорони муваффақи тоҷик ҳоҷӣ маҳмудҷон муродов ба аёдати ин оилаи ниёзманд рафта бо вазъи зиндагии эшон аз наздик ошно гашт. пас аз шиносоӣ бо ҳаёти душвориапаи малика ва фарзандони маъюбаш, маҳмудҷон муродов ба ин оилаи ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда ваъда дод ки мушкили онҳоро ҳал ва ҳасану ҳусейнро хонадор мекунад. модарҷон, мана мо ба хонашон меҳмон шуда омадем. мана ҳасан ҳусейнҷона аз шабақаи интернети сомонаи оила дидем, оила тиҷӣ. дар ҳақиқат як чиза дидем ки мо шаб хоб нарафтем. агар ёдтон шаб телефон кардем, ҳамрӯз дидем ки 4 саат барнома дар интернет пайдо шудааст. мо дидем бисёр ғамгин шудем, гуфтем ки бояд мо ягон чораандешӣ ягон роҳ шуем ки вардан кунем оилашонро ки ҳама тарафа на фақат барои омада як кӯмаки як карат ёрдам кунем. оиди хона худо хоҳад иншоаллоҳ хона дар Ригар меёбем. сохтмони бисёр дар Ригарам хонаи тайёрашам аст. мо мебинам барои хонаро дар кадом ҳолат хонаро чӣ хеле хона аст. тамоми шароитш ки мо карда метием пурра медроем издавора мекунем. ин як бо шумо гуфтед ки мехоҳам ки фарзандои манам оиладор шаванд. инам одам ки гуфтед шумо дар ҳақиқат ино одам ҳастанд, дар ҳақиқат ино ҷонвар шарвандтоишон ҳастанд, ино солимам ҳастанд. мана дидесем ақлашон расо аст, худо ба шукр оиладор шудан ҳуқуқ доранд. худо хоҳад инам аз қафои ин оила мешавем. балаки мо чанд ҷо ба ҳалакат кофта истодем. як бор омада мебинам, шумо рафта мебинем келинора вақте ки ҳасан ҳусейнҷонам розии худшоро метиҳанд келинора дидам хеле аст ҳасанҷон ҳусейнҷон ҳасанҷон амхел баъд мо аз қафои туя мешавем. сароғоз қарор буд ки барои ин оилаи камбизоат аз биноҳои баланд ошиёна хона мехаранд, вале бо дар назар дошти он ки ҳасану ҳусейн ҳанӯз ҷавонанду фардо оиладор шуда соҳиби фарзанд мегарданд, ин соҳибкори бо андеша барои ин оила як ҳавлии хеле калон ва зебову замонавиро пайдо кард. ассалому алайкум. ҳасан ҳусейнҷон, ман модари азизи шумо, иҷоза фармоед ями хонаро аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомали Раҳмон ба шумо тақдим кунем. мо шумо ваъда карда будем ки худо хоҳад иншоаллоҳ ҳамин хона буд шавад, омада медуроем. мана ҳуҷҷатҳоям тайёр будааст, ҳамаш тайёр кардиам. як қисм аз они ҳасанҷон аст, як қисм аз они ҳусейнҷон аст. молика дар шумост. теғпасу мана дар шумо дода қабил. ман як асои шумо аст прописка кардаги аллакай инам прописка шудагӣ аст. ани калиди хона тақсим кардаги шумода ҷои арӯсо ҷои келино модару адилна инам ду кас мехебаги чӣ хел мехебена Расул қабил. қабил ана шумо бояд
شما اینجا باید زندگانی کنین، باید خنده باشد، باید اینجا درختها بروید، اینجا ولی باغ میشد، ولی گل میکنه، اینجا گل گوسفند میشد، بور میشد، گدک رد میکنه، ولی اکش انگور میکنه، انگوری بابای حجبو وارد میکنن. ما اومده انگور خیم تگم یا تپچنده بودیم انگور خوریم. شما ساختمان چی اکم دارم رحمت کلام با منت بورین روز باشه کارو منتون دا ما چیزی گفتیم خب با فکرم همش درست نگسته این ساختمان است به پرابلم است صاحب خانه من شما خوشحال هستین خوشحال هستین حسین جان رحمت کلام انا اینجا اکو شما چیکار میکنین زن تو میارین میگه من خونه دارم ایشم خونه داره تقسیم میکنین پیچخیر میکنن این میگه نومی مادرشون نومی اوتشون در بور نمیکنن وقتی زن گرفتین کو اینجا نومی زن تو نمیشه نومی کودک تو نمیشه انشالله هیچ کش گرفته نمیکنن رحمت کلام манзиле ки ҳоҷӣ маҳмудҷон муродов ба ин оилаи камбизоат тӯҳфа кардааст аз 5 дар хонаи калону барҳаво 2 ҳаммом ошхона ва дигар иншоотҳои зарурии рӯзгор иборат буда бо қолину палос таъмин аст. апай малика муборак бошад хонаи нав. مبارک رحمت کلام чанд сол азоб кашидед 20 سال عذاب کشیده همین کلام کردم اینو бачаотон аз чанд солагӣ беморанд تولد شدگی همین تравма قطعی تولد شدگی بعد که کلام شدن گرفت همین کسالاشون و استا کلام شدن گرفت با درداشونم ва меҳнати ҳалол фарзандатона калон кард. ман ин вақте ки шумо муроҷиат кардед ба сомонаи оила аз рӯзгори шумо барнома кардем шумо боварӣ доштед ки соҳиби манзил мешавед проблемаотон ҳал мешавад نه من باور نداشتم چونکه خوابگاه داشتم و خوابگاه دارم و به خانه خوابگاه بیرون باشد آدم میتیادم خوابگاه داشتگی به نمیتیاد میگفتگی بودم کن برای سلامتیش برای زن دادن دختر یا میشد یکم سومی آدم میکند میگفتگی بودم یعنی شما فقط امید داشتید که شاید کمک میکنن که بچه‌تون خانه‌دار بشن ولی امروز من از صاحب منزل بسیار زیبا گشتید با شرافت یکی از صاحبکارهای موفق تاجیک آقای محمود جان مرادov چی گفتید به این شخص خیرخواه که همین خیلی منزل زیبا به شما هدیه کردن گفتنیم که رحمت کلام صاحبکارانی ننگ و ناموس ما بایم بوده است تاجیکستان بایم هم خیلی یادمایم بوده است من فکر نمیکردم که بسیار آدم ها وعده میدادن و نمیکردن دروغ وعده میدادن چند تا آدم پول داد سوم داد وعده دادگی همین کار میکنم همین خیلی چیز میتیم یادم میکنم گفته نکردگی لیکن اکه حاجی محمود چیزی گفتگی همین عوضشون برآمد رحمت همین آدم با حاجی محمود اکبر 100 ساله شود عمرشون دراز شود من فرزندان همین احوال برآمد اخوان دادن وعدهشون وفا کردن نه؟ اکنون چی آرزو دارید شما؟ من یک آرزوی بزرگتان عملی شد که صاحب منزل شدید باز چی آرزو دارید در همین بچه ها مکن مثل خودشان یکن تو تکیل کنم نمیره دوشتم چه خونه معقول شد؟ خونه ده خماخته شد دیلم ده خانه خیلی دیلم ده بقیلش من خمی خانه ده رحمت کلام حاجی محمود اکدر چی؟ حسین جان من شما در اونجا زندگی میکردید همگی یک حجره خورد دکک بوده اون مکان در یک حجره خورد دکک گذاشت من اینجا بینید 4-5 در خانه اینقدر حوالی وسیع چقدر دیلتون کشوده شد به فکرم دیلم کشوده شد نه شد همین دام در آمدم دیلم وش شده میموند دیلم تم میشد دیلم تن شده میمونده اینجا آمدم دیلم کشوده شد رحمت کلام соҳибкори хайрхоҳ ҳамчунин ба малика қувватова 20,000 сомонӣ маблағ дод
من این 20,000 سومونی شما رو میسپاریم تمام کمبودی خدا را شما اینجا پول میدید. رحمت کلان سلام باشه. سلام خداوند کردنش قبول کنه. الله همه چیز ما کردیم شما این زکات است. ما گفتیم شما گفت خداوند بعدش قبول کنه. همینجا شما را نصیب کنه. من بیارو عبیرتون رحمت کلان. апаи малика ва писаронаш ҳасану ҳусейн он рӯз аз хурсандӣ дар куртаашон намеғунҷиданд. охир онҳо ҳатто ба гӯшаи хаёлашон ҳам намеоварданд ки рӯзе соҳиби чунин манзили зебо хоҳанд гашт. малика қувватова ягона инсоне нест ки аз саховати ин марди шариф баҳравар гаштааст. пас аз ҳадя кардани ҳавлии барҳаво ба ин оилаи ниёзманд худи ҳамон рӯз маҳмудҷон муродов дар маҳаллаи гипраземи шаҳри душанбе барои 5000 нафар одамони ниёзманд ки дар хобгоҳҳо умр ба сар мебаранд оши хайрия ташкил кард. ошпазҳои моҳир аз гӯшаву канорҳои гуногуни кишвар ҷамъ омада бо истифодаи 700 килограмм биринҷ дар 14 деги калон ош пухтанд ва онро ба ятимон, беморон ва дигар шахсони ниёзманд тақсим карда хоҳиш карданд барои тинҷиву ободии тоҷикистон дуо кунанд. умедворем ки дигар тоҷирону соҳибкорони тоҷик аз ҳоҷӣ маҳмудҷон муродов ибрат гирифта ба афроди ниёзманд дасти мадад дароз мекунанд ва саҳми худро дар ободии кишвари азизамон мегузоранд.